Abagabo bafite imbunda ejo bateye ishuri ryo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria bafata bunyago abanyeshuri 287. Ni ku nshuro ya kabiri abana bashimutwa ikivunge mu gihe kiri munsi y'icyumweru. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo yaburiye ko hari ibyago byinshi ko ubushyamirane bwo muri Sudani bushobora guhungabanya bikomeye umutekano w'akarere guhera kuri Sahel kugera mu ihembe rya Afurika no ku nyanja itukura. Ababyiboneye bavuga ko intara ya Tigray iri hafi guhura n'amapfa. Iyi ntara yashegeshwe n'intambara y'imyaka 2 n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Abayobozi ba Ethiopia baherutse kwemeza ko abantu hafi 400 bazize inzara mu ntara ya Tigray na Amhara. Mauritania yasinyanye n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'abimukira. Iki gihugu cyagize ibibazo byo guhagarika abimukira biyongera bafata urugendo rutoroshye rwo mu nyanja ya Atlantika bajya mu birwa bya Canary bya Espagne. Dusoreze muri Afurika y'Epfo aho itsinda ry'abayahudikazi bizihije umunsi mpuzamahanga w'abagore bamaganira guverinoma guceceka ihohotera abarwanyi ba Hamas bakorera imbohe z'abanya-Israeli muri Gaza.